E kublai janmet ipi waro ki pralog ki way pat yo new channel nega janmet sachisin ki khubor wa thme yong kjut covid-19 hapo ke Meghalaya yong I hapo ga arphau soganta da wanra mian chapi da kapna news te ki bru ki badang yo thme yegani kjut hapo ka arphau soganta da em ki les pa nyaw phau prangut kat wa yi ki bru ki wada chat wan hapo ka arphau soganta da em ki sos pa phra phau kan dengut te na do nin gsngi das dang wo pte nyu bon de ki wa chat yi ki yo thme te da man ga khubor was nyaw sok heavy liang telede klam wani nei liang ki wada khlad wan nei ksngi de em so ngut telede klam wani jari district nekite ki wiyo thme les pa nyaw ho prangut naka is garo hills dem arpho arngut naka is giant hills dem khandengut naka is khas hills dem chispa chiphawngut naka north garo hills dem so phausangut naka ribhoi district dem khat khandengut naka south garo hills dem khat arngut naka south west garo hills dem khat nyawngut naka southwest khas hills dem khat wingut naka west garo hills dem san phau songut naka west giant hills dem ro phang rungut kat wa naka west khas hills wan dem khat lengut tekini to ki les pa nya pho prangut ki wadang yo thme ye kani kjut hapo ka ar phau soganta tele de klam wani ne liang ki wada chai jari district naka east garo hills dem ar phau prangut naka east giant hills dem khat lengut naka east khas hills dem chispa le phau sangut naka north garo hills dem khat arngut naka ribhoi district dem san phau sangut naka south garo hills dem khat khandengut naka southwest garo hills dem khat khandengut naka southwest khas hills dem ar phau songut naka west garo hills dem ro phau songut naka west giant hills dem chispa khat lengut katwan naka west khas hills wan dem nyawngut tekini to ki wadang chaj apo ka ar phau soganta tele de klam wan I ne liang ki wada khlad wan kam wada ong tu em ki songut naka east khas hills district dem wi naka ribhoi district dem wi naka west giant hills district dem wi katwan naka southwest khas hills district la dem wi tekini to ki songut ki wada khlad hapo ga ar phau soganta jari district tele de klam wani hawaro na do usdang ni kjut hapo ka Meghalaya yong I hado nei kasngi ki wiyo waro hi edem ki so phau khande hajar chispa nro phau wingut katwa yi ki bru ki wada chaj wan dem ki so phau so hajar nro phau nyawngut katwa yi ki wada khlad wan na do usdang hado nei kasngi dem ki praspa le phau wingut tiya ki bru ki wadang em ye kni kjut ne ki wadang em hapo ka jing sumar hapo ka Meghalaya waro ko wi kam waman katte dem ki so hajar arspa nro phau lengut tele de M1 na perdi yong I ki wadang kwa ti bnia cho cho wana do usdang ni kjut hapo Meghalaya yong I hado ni kasngi ki wiyo kat wan ngut em ki wada chai kat wan ngut ki wada klat kat wan ngut ki wadang em hapo ka jing sumar kat wan ngut ye phi pai de phi hai ni hapo waro de em ki yu khen jar ki district te ki ni don hi ki khubor wa thme ne ka janmet kwa open snyao chapi e khublei phi waro snyao bhai subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo ki khubor khublei chibon